siphinde sithathele ithuba sinemukele bangcwele namuhla lusuku lolukhulu lusuku lwekukhumbula Francis of Assisi. So bazalwane ngidawucela ke ukuthi kulo mzuzwana lona singene ngemkhuleko. Sithandaza egameni laNkulunkulu uyise nendodana namoyingcwele. Amen. Uyingcwele Nkosi uNkulunkulu, mnikati wemandla, mnikati wenjabulo, wena mati wako konke lo wathi ingqondo tethu uNkulunkulu ngoba sentiwe nguwe. Namhlanje baba uThona amandla onke kule nzambama yanamuhla siyabonga kwethu wena uNkulunkulu usebenzisa konke ubita abantu bakho. Nang Francis of Assisi lesimbonako la esithombeni namuhla kwekuthi bekatalwe ngeminyaka we-13th century 1226 and watalwa emndenini lokahle athi hlimanya nebangani bakhe laba sesigabeni sakhe. Kodwa Nkosi ngoba wawumfuna Francis of Assisi wambita Nkosi ngisho naye kugula lokumatima empilweni yakhe Nkosi Jesu lokamshaya phansi wawumbita Francis of Assisi. Babe kunalaba gulako namuhla le bangathi buta athi le ningagula kangaka mina wena uNkulunkulu uyababita labanye ubakhulumise Nkosi uphinde futhi ukhulume ngabo nangathimo Nkosi lethi fanana naleto. Siyabathandazela Nkosi bonke labagulako, bonke baboThona amandla onke lababhekene nethimo ekuphileni kwabo kwethu Nkosi njenga Francis of Assisi. Kumana nabo Nkosi bakwathi nang Francis of Assisi siyambona so umngani wemvelo, umngani wetilwane, umngani wako konke kodwa yindoda yomkhuleko, yindoda Nkosi leyidele konke yakubeka eqeleni yaseyithatha impilo yayo inikela kuwe Jesu. Siyathandaza babe kuthi bonke Nkosi labanzinzabo labede lutho Nkosi ngenxa yokufuna wena nangilandzela wena, labanye Nkosi kubathola nje abalandzeli wena kodwa Nkosi kubatholile endleleni. Sithi Nkosi ingathi bangakubona uNkulunkulu esimeni lababhekene naso. Babe wethu lolungile ngiyathandaza babe namhlanje Nkosi sithola lenye imvotsa yagijima ngemathubane lamakhulu ifuna kulandzela wena Jesu, ikawuthi ngivumele yeJesu kuba ngihambe nawe. Uthi Jesu timpungishe tinetidleke tinemgodi tinyoni tinetidleke kodwa indvodzana yemuntu ide indzawo yewufihla inhloko. Siyabona Nkosi kwekuthi wabona ukuthi lo akakhakulete qala kuba ufuna kuhamba naye. Sibona lenye indvodza Nkosi iyavela ivela uNkulunkulu oThona amandla onke ithi ngiyathandza kuhamba nawe Jesu kodwa ngivumele ngiyongqwaba qala babe. Uthi indvodza yekela labafile bangqwabe babo labafile wena kasambe. Siyabona Nkosi kuvuka lwandle babo uThona amandla onke sivunguvungise lwandle ulele babe uThona amandla onke labavusa abafundi bakho ubabuta ukuthi leni babe nokukholwa lokunqane. Babe siyathandaza Nkosi ethi mentonke lesihlangabetana nato sandla sakho Nkosi asime ngakithi usilwele babe nakulesikhathi lesi. Siyathandaza egameni lihle Nkosi yethu loJesu Kristu manje naphakade. Amen. Siyabonga kakhulu bazalwane kuhlala njalo kuyintokozo lenekhathi emphefumulweni. Excuse me. Nasibona labangcwele bahlanganyela bahlala around the table. Oh bazalwane kubene timanga lengitholile kwekuthi le ndoda leFrancis lenibonako ivela lapha yayindoda yemkhuleko isakhuleka ngalenye langa kuthiwa lapha etandleni tayo nasetinyaweni tayo nasemhlubulweni wayo kwabonakala sekubonakala ema-marks aJesu lawo manxeba nalapha ngiyawabona nje ayavela emthandazweni siyange kuya sifanane naye Jesu uma ngabe sisichitha isikhathi sikanye naye. So bazalwane ngiyaqela ukuthi ngene encwadini yaHosea sifundela ubo number 9 safunda Hosea chapter 11 verse 1 to 9 safunda Matthew chapter 18 njalo chapter 8 verse 18 to 27 but
namhlanje ngicela ukugxila lapha encwadini yaHosea, Hosea chapter 11. Sibona uNkulunkulu lapha uletha tinzambo tekutodonsa bantu bakhe noma tekutodonsa labathandzako, gentle chords, tinzambo letinebumnene, letinelutsandvo, letineluvelo, tinzambo letide kulwa. Sibona uNkulunkulu utanato, utanelutsando loluthenda. Uyabona nakuthiwa inyama ithenda, kusho le nkomo lehlatshiwe beyisese incane iyanambitheka iyadleka. Simbona uNkulunkulu utanelutsando lolunjalo lolunambithekako loludlekako lolunuka kamnanzi. Uta ku-Israyeli utodonsa ngalo Israyeli. Siyambona ke uNkulunkulu kulo verse 1 ke verse 2 wa chapter 11 uthi upita Israyeli. Ngesikhathi uNkulunkulu ambita Israyeli, sibona Nabhali naye uyambita Israyeli. Sitakubona ke lokho masinyane so vividly ezisisafunda lapha. uNkulunkulu simbona ukukhumbula. Uyathi na ungabe ungumntana awubakhohlwa abantu abakho, umkhumbula atalwa, umkhumbule usamnakekela isakhula ayongena esikole ayobanjani. La stages lo mntwana lahamba kuwo uhamba naye ngengqondo lo mntwanakho. So uNkulunkulu simbona lapha ukhuluma noma ukhumbula kudonsa nekulanza Israyeli awumkhokha eGibhithe. Lapha Hosea ubhala is over 500 years. Sakuphele 500 weminyaka kodwa uNkulunkulu usamkhumbula Israyeli aluswane, umkhumbula Israyeli ayomkhipha eGibhithe. And uNkulunkulu usitshengisa noma usikhumbuta ukuthi kumqokwa kukhumbula bantwana bethu, kumqokwa kukhumbula bantu lesike sabatabula kumbe etimele letitsite kodwa namhlanje kumbe sebayahlaluka sebahamba letinye tindlela. So ke lana sibona uNkulunkulu uthi ngayibita indvodzana yami eGibhithe, ngayikhipha eGibhithe. Lokhu kusithatha kuyosimikisa kuprofesi yaMatthew chapter 2 verse 15 la khona uNkulunkulu watshela Joseph na Maria ukuthi abathathe umntwana babalekele eGibhithe ngoba Herod afuna ukubulala umntwana. Bafa abantwana labanengi ngoba Herod he wanted to kill the young Jesus, and many innocent young people or children died. Uyabona bafa nje kufunwa Jesu. Uyabona la kufuneka Jesu khona dinenkinto letendekako, kunenkinto letilimalako ngoba lo Jesu lona makafunwa labamfunako ukuthi wena lomphethe ubaleka naye ulimala kulimale inqumbi yetinto. Kodwa na siyamthola uNkulunkulu lapha sekathi sekafile Herod uthi I called my son out of Egypt. Egypt worked as a womb. At some point Israel uma ngabe aya eGibhithe waya asese inkosana, waya laphana wawufanele ukuthi uhlele esiswini ngoba bantu baseGibhithe ngangakhuluma etinyanga latiphelile ukuthi bantu baseGibhithe bebabantu bebaneluhlaka bathi luhlaka labantu laba banekukhetha wathi thina simaSwati asimfuni umZulu, asimfuni uMpedi, asimfuni uMozambique, thina simaSwati asifuna ukuthi ashade nemntwana ethu. So ke wafika Israel wafika waphila kahle kuleyo ndawo ngoba bekangeke ashade nemaGibhithe bekangeke yothatha laphana kuma Israel. So ke wafuna ukuthi usesiswini uNkulunkulu umlondolotile. So ke wathi na Jesu akahambe aye lapha eGibhithe ayolondoloteka ayogcineka. Kulesiya sikhathi wena ungathi uhleli nabantu bayakwenyanya bayakuzonda bafuna lutho, kanti uNkulunkulu this is a right place for you. Kwathi unganongqoliswa dinto tabo, hlala bakuncisha kudla wabo, bakuncisha tikudla tabo, bakuncisha lokho nalokuyana kodwa na bakusebenzisa at the same time. Uthi uNkulunkulu Israel ngambita indvodzana yami
ngayibita eGibhithe. And-ke uthi uNkulunkulu lapha nakambita Israel eGibhithe wambita kanti naBhali naye is calling to Israel. Ngesikhathi uNkulunkulu ambita amkhipha laphayana titiko the pagan gods were calling upon Israel. Uyabona masikhuluma ngaboBhali, sikhuluma ngabo the pagans, sikhuluma ngale tinto letikitata inyama, sikhuluma ngale tinto letibonwako, sikhuluma ngale tinto tesikhashana lesingeke singene nato engqwabeni letitawusala ngala letisibitako tisihehe tisilethe tisisonzete kangangoba uNkulunkulu ngisho nekwehlukana nato leto tinto leto. So-ke lapha siyabona ukuthi Israel ngesikhathi uNkulunkulu ambita kwakukakhulu abitwa nguBhali athi naye Bhali goda ngapha buya kimi. Lana-ke sibona uNkulunkulu nalothando lwakhe lolumnanzi loluthenda kodwa Israel akazange walubona loluthando lwaNkulunkulu. Uyabona ayikho into lebuhlungu ukuthi uthande umuntu kodwa lo muntu angeke ali-recognize uthando lwakho. Kunokuthi alu-recognize alubone luyimvo lengenamsebenzi. Kulasiya sikhathi noma ungamtshela ukuthi umthanda kangakanani lowo muntu athi anginenzaba nalolo thando lwakho start olufaka dustbin. So uNkulunkulu, he loved Israel regardless of his ignorance, but he loved Israel. Siyathandwa uNkulunkulu, asithande kumbe singamthanzi noma singabunaki. Uthi-ke ngafundisa Ephraim kuhamba. Hey madoda, uthi ngafundisa Israel kuhamba ngaphinde ngamphilisa. Umntwana nakasesemncane umuntu umfundisa aphinde abe nemikhuhlane agule ube unake ukukhula kwakhe unake nempilo yakhe. Usho njalo uNkulunkulu. uNkulunkulu lapha usithanza abuye asendele tintfo ngendlela lesingayiqondi. Kunetinto uNkulunkulu lathi vetako kangangoba uNkulunkulu uma ngabe asipha noma sivetela letintfo siqabanga ukuthi ho lokho nguphiwe ngumalume, lokho nguphiwe ngile mfundo yami, lokho nguphiwe batali bami, lokho nguphiwe ngubani. Kanti uNkulunkulu ubhaqe ngemuva kwemfundo yakho, ubhaqe ngemuva kwamalume wakho, ubhaqe ngemuva kwamkhulu wakho. Wena ubuka labantu ukuthi baphethe intfo ulethela udumo kubo ubonge bona, kanti uNkulunkulu ume ngale ngemuva usebenzisa labantu. Wena bekufanele ukuthi nabo bakunika into uthi haleluya, glory to God. Maye ngiyabonga Nkosi, bengingubani mina ukuthi bonga ngentela lokhu nje. uNkulunkulu ajabule nalo muntu abona ukuthi hawu mina bengiphiwa ngimi kanti uphiwa uNkulunkulu. Loyo ukuthi uphiwe uNkulunkulu ngemuntu wena ubonge umuntu kungako umuntu abezocabanga ukuthi udepende kuye. Ngalesiya sikhathi uthi awukhohla, ngalesiya sikhathi kube njani athi awangibongi kahle. Hayibo, indaba yonke imenga uNkulunkulu ukuthi semukela esandleni saNkulunkulu. Lana sibona uNkulunkulu uvete isithombe semntana uthi taking them by their arms. Uvete isithombe esemntali noma sababe noma make la khona bazalwana ayibencane secisha dibane la kwentekana. Uveta sithombe sababe noma make lobamba umntwana ngetandla ukuthi amkhathutise amhambise lo mntwana ahambe lo mntwana athole isupport. Uthi uNkulunkulu ya Ephraim ya Israel isupport yakho uyitholekile. Leni manje zogijima uyoshona lena nalena, leni manje yokwenza tonke letinto leti ukhohlwe mina. And into leti lesitendako uyabona ikho into lemnanzi nangabe uke waba ngumntali
waba nemntwana noma ke nangabe umntwana ubonile lo mnye umntwana lotelwe ekhaya nakasafunda kuhamba athi uyasukuma wephansi asukume nakathi ta with that awkward steps and umbone naye uyajabula ashayelwe tandla athi ukuthi wemayeda umntwana uyabona uNkulunkulu usibuka kanjalo uNkulunkulu akasibuki njengaSathane ukade uthi niwanini niyawa athi buka ke uthi ukholwa ini so uwile buka ukuthi bekathi wenzani yini lento la kayindaba kodwa uNkulunkulu ngesikhathi ngwaphansi hayi ungishela up ukuthi vuka nami ngibone buso sebuqala mamatheka kusho ukuthi uyajabula mfuke ngiphinde ngetamatana ngize ngiqine. That is our God. Uthi ke uNkulunkulu ngamdonsa ngetinsambo teluthando. Oh hallelujah. Gently cords of love. uNkulunkulu akasidonsi ngetinsambo letislimatako makafuna site kuye kodwa usidonsa so gently. Akasidonsi uNkulunkulu, excuse me, ngekusiwunga. Akasidonsi uNkulunkulu ngokuphambana nathi kodwa uNkulunkulu usidonsa ngeluthando ukuthi asiwine sigcine sibakhe sigcine sikuye. Kungako nathi kubhekekile njengabantwana baNkulunkulu kwakulabanye sibadonse ngalolo thando sibadonse sibawunge ngeluthando lwaNkulunkulu hayi ngekubethuka ngetiqitabo nangetiphambuko tabo nangani kodwa let's just pull them with love ukuthi abete uNkulunkulu uyababita. And uthi uNkulunkulu nakabeka letinzambo uyabona iyangusisa lento lena and lana ubonakala njengemuntu lo mengale afundisa umntwana khamba umntwana emengala abese ubamba ke lenzambo angathi ngabekisa ngani ukuthi khona inzambo lengaba sethutali kude kahle but abese ubamba lenzambo lo mntwana ubambe ngala lo mntwana ubambe ngala lo mntwana uyahamba nalentambo uyahamba uze ufika kumntana ngalesikhathi sidlalifla uNkulunkulu sidlalifla uNkulunkulu sibamba lenzambo ebuso bethu bubuka kuNkulunkulu buso bethu abusuki kuNkulunkulu lelivla uNkulunkulu likulenzambo lesisondeka lesiletha kuNkulunkulu sithi sibambe inzambo kanti sibambena nibamba uNkulunkulu sihamba naye sisupportwa nguye usiletha kuye. Uyabona ngaleso sikhathi leso umntwana asupportwa ngaleyo ndlela uyativela naye uyayifila le support yemntana ingathi thina sinabazalwane bebangayifila isupport labo bese baphelelwa ngemandla bebangayifila isupport neconfidence labo bese baqaba ukuthi hayi mina ngiyangehlula evamba naNkulunkulu ngeke ngisakwetama nekukutama kodwa bathi sengiyahamba naNkulunkulu ngoba kukhona indlela lengiyibonile bangitshengisa yona lo nkulunkulu wethu lo semazulwini lo ngibaba wethu unemaminze lawentako in such a way that we find ourselves walking this journey. Angihambi ngoba ngikholwa kakhulu angihambi ngoba ngitala abatali abakholwako kodwa ngihamba ngoba uNkulunkulu ungitshela onke malanga ukuthi I love you. You can still make it. Nithi bayangihleka Nkosi ithi Nkosi yasezulwini but I love you. Please come. Nkosi bayangihleba ayithi please come, you will make it. Kungako ungibona lusuku nelusuku ngihamba ngivuka ngithi Kristu uyinkosi kungoba kunomuntu lo ngitshela ngeluthando ukuthi ngimuhle kangakanani kule ndlela lengingenene and ke ngihamba le ndlela lena uyangifundisa ngisahamba ukuthi uhamba kahle ke manje hayi uhamba kuyo indlela ngiyo le ndlela futhi le ndlela uhamba kuyo indlela le safe levikelekile ngisahamba kanye naye kunaleto thinto uNkulunkulu la ngentela tona nala ngitshela tona
lapha kukhona lenye into lengimangalisile kuthi kunemasotsha asePersia nemasotsha aseGreece. La masotsha benayo khokho ayokulwa impi, ashaywe kulethwa ama-threats kodwa nake nabuya nje lena ninqotshwa kulempi siyanquma lapha kanjani, bathi bayokulwa lena balwe bathi kwakuthi balwisa kwetigqili, balwa kunema-threat emva kwabo kwakuthi bathi kodwa kunemasotsha lamanye emasotsha ke ema-Greek. Lawa amasotsha langa wona bekalwa ngalenye indlela, bekunamasotsha lebekakhululekile, noma ukulwa ahamba nje akhululekile, athandza live lawo, nawo ayathandwa and avikelele live abe yifew, kodwa ngenxa ukuthi ayokulwa nje ayathandwa, bekalwa netimpi letinkulu netimfe letinkulu atinqobe. Ngifuna kusho mntwana kaNkulunkulu ukuthi akusiko kwethukwa kwekuthi nihleli nje lapha nitoba tisabatha sihoko nitela sonto ngoba nifuna ngigwatshwa, nitela sonto ngoba nitovuselana, nitoshisisa amabhentshi nje bathi feel guilty sebangekhathi esontweni. But lana is all about love. The people should love the kingdom of God, and bakhona kuhamba bawuthengisa wonke umuntu wathi noma besibancane kangakanani kodwa lo mbuso lesiulwelayo siyawuthemba futhi siyawathi ukuthi ungumbuso logcwele umusa nothando, ngumbuso longayubhubha, umbuso longayuphela. Lana ke kufuna ukuthi siqonde ukuthi uNkulunkulu letinzambo la sidonsa ngato tinzambo akusito tebantu noma temuntu, noma ke ngingathini akusikwa ukuthi letinzambo la sidonsa ngato uNkulunkulu kula kuwe uthi uyadidicidela kodwa uyathi ngifuna Jesu, kodwa uNkulunkulu ufaka lento la ngekhathi kwakho ufune Jesu, uve ukuthi uyathi manje ngidlile, uyathi sengibuye disco, uyathi ngibuya kuphi, kodwa ngeneni khona into lengiyifunako la ngekhathi kwakho kube naloba restless nje ukuthi angakuthole ngikufunako. Lokusho ukuthi ngalamanye amagama uNkulunkulu suke sekayifake eqala lento kodwa atifihle. Uyabona lokuthi uNkulunkulu awufake lento yakhe kodwa atifihle yena, afuna ukuthi wena utitholele yona. So ke uNkulunkulu usidonsa kanjalo, nakasidonsa afuna site kuye, and lokunye lokungijabusako uyayisebenzisa kwananayo nalengqondo yethu. uNkulunkulu makatosidonsa site kuye uvela engqondweni yakuqabanga uzinda strong kwekuthi hayi man kanjani le ngqondo yakhe ikutshele uthi noma sawufika kulento la kungiyombamba, ithi le ngqondo sowufikile iphinde uthi buthi yini kahle kungoba uNkulunkulu letinto lasidonsa ngato uthi fakela ngekhathi kwethu, and it's not a matter, it's not something that is tangible. Lokhu uNkulunkulu lasidonsa ngako, kodwa uNkulunkulu usidonsa ngetinto letitona titasibangela sibe nehunger for God. Uyadiva la ngekhathi kuthi uyathi mani kunalento lethi angide mani, kunalento lengiphikelelako mani, kunalento lethi mani, kunalethi bopho mani lentivako la ngekhathi letithi angiye somewhere. And ke uNkulunkulu ngalethi bopho leto lethi lengekhathi lasakubophe ngato ngito lelethi kwenta ukuthi lolu thando lwakhe libeze lifike luhengcela kuto, luyakudonsa likuletha kuye uNkulunkulu luqobo lwakhe. Lana ke le ndlela uNkulunkulu lasidonsa ngayo ifanana nokuthi umuntu lobokade usebenza amatima laba usebenza khona ubese utiva uba relaxed, utiva ungathi so released, sawuluzenishwe, so yakhona ukuphefumula kahle, seyiphelile uyalima usebenza. Uyabona uma ngabe kungekho uNkulunkulu usebenza kamatima, udonsa kamatima, hleli nje unokwesaba wasani, kodwa
uma ngabe uNkulunkulu afika susa lijoke lematima into entanyeni yakho uphila kamnanzi uphile ngaphandle kokwesaba nekwethuswa bantu uyahambe lendlela kunale freedom lengekhathi kwakho uhambe uva ukuthi ukhululekile azathi lo munye umhlabelele wafika uJesu kwaba nokuthula kimi ukulethela ukuthula asuse tonke tinto leti matima empilweni yakhe uthi I stop down ngitoba futhi abantu abami laba bathi hayibo uNkulunkulu hayi man kutawehlisa sithundi uNkulunkulu akanenzaba nekwehla sithundi angizange sente ngibone emadoda abayifew lo ikhanda ihleli ifunda umntanayo imesula imenda I just feel but God uyachansa ukuthi ngithi ngimbabe ngiphinde ngibe nema-qualities kwamake ekunakekela ekondla ekunika lo mntwana kudla lakudzingako and loko kumenda uNkulunkulu abonakale angilohloniphekile uyabona nje uNkulunkulu usivetela sithombe ngaJesu laphana kuPhilippians chapter 2 ukuthi wathi ayinkosi anguNkulunkulu wathi thoba wangede wankonkoshela entintweni letinjalo kodwa wathi thoba yebo kwaze kwaba ekufeni kwesiphambano lana sibona uNkulunkulu God's straight hand towards Israel the hand of God is so straight towards Israel and lapha sibona Israel went empty professions lokho ukuthi ukhuluma ngemlomo kubukhulu baNkulunkulu kodwa na le kule tento akukho uthi uNkulunkulu bamula Israel ngoba wena uyangikhuluma kodwa awungenti uNkulunkulu live lakhe funa sendlule kulikhulumeni sifike la silenda khona sono lesikhulu sa Israel kwakungesiko ukuthi Israel kumbe kukho isono lesikhulu sa Israel it was unrepentance uNkulunkulu kungaphenduki ngisona sono asibona sisikhuluma be umuntu sekatsheliwe amaqiniso waboniswa ukuthi bona lokho akuhambi kahle umuntu aqhubeke aqinise inhloko ngileso sono lesikhulu sa Israel lekasenta lesikhulunkulu sasimvisa buhlungu uNkulunkulu ke uthi na kanjani ngitawo would destroy it. I'll bring destruction and I'll take you to exile. Yini konke lokho yeNkulunkulu kungoba ufuna ukudraw the attention. Ufuna ukuthi Israel anake yena uNkulunkulu ayeke tonke letinye izinto. And uNkulunkulu ukhuluma ngalesinye sono se backsliding. Lesono se backsliding. Yesono lesesithi lo muntu uke waba close. Waba njena uNkulunkulu lo muntu uke wahamba naNkulunkulu kodwa nake kwafika into dasathi yamthonsela le kwafika wasekuba nepast ukuthi thina sasikhona thina sasentabuthi thina kufike sono samkhweshisa enza wena uNkulunkulu uphambana nale backsliding mentality lese ikhona lapha kulabantu laba baka-Israel uthi yathi labantu baka-Israel sebamemeta nje mahala sebangemagobo akusena lutho lengekhathi akusekho lokubabambisako ukuthi sihamba naNkulunkulu kulendlela yethu le the call to the most high uyabona nabambita uNkulunkulu wakhe thina lapha eSheshe siyayithi nasikhuluma na bishop my lord bishop your lordship esiguqa phansi ngemadolo siqabuza iring yakhe sikhombe ukuthi siyamhlonipha nasiphambukile size sigoqe intandla nazungu naye bishop abone bishop hayi inkosi yami uyabona nangabe ngihlonishwa kubantu abanjena mani inkosi yami kodwa nake indzaba lenkulu ingekhathi uyamhlonipha ingaphakathi noma nje wena bantu baka-Israel bebenta lokho kuba ungathi wena inhlonipho leklasive lesi bayamkhuluma uNkulunkulu but athi uMapostle Paul athi bayamvuma ngemlomo yabo kodwa bayawaphika amandla abo amandla kaNkulunkulu kwekuthi
ngoba uma bese kufika etimo bashiya phansi uNkulunkulu bayokwenta lokho ehambe umuntu owenza into takhe athi ngaba njani abuya athi ye uNkulunkulu ngipha umsebenzi uyathi umsebenzi uthole njani kule office uyathi uthi le tinto leti lakathi unato utithole njani natharisha uNkulunkulu nje utowenta uNkulunkulu shengazithi uNkulunkulu akathi lutho sengitawuya emaphethelweni verse 8 and 9 sibona luvelo lwaNkulunkulu noma afuna umdaqabula kodwa kuya abe nemufo abe neluvelo abe lithawu na Israel ukuthi kodwa ngingamenda njani Israel uthi how can I give you up Ephraim oh my God lapha siyabona lihleli umnyama lesjeziso le judgment is now at the horizon la khona selimenabo kodwa uNkulunkulu kukhona into leguquleka lengekhathi kwakhe uyabona atafuna kubashaya uNkulunkulu kube kugoqoteka kubaseleka sihawu uNkulunkulu ngabe kudala sibabulele emzaka kodwa sihawu sakhe siyala uNkulunkulu kwekuthi asibhaqabule ngaleyo ndlela leyo uyabona sithi sisasonweni senta sono sineliqala phambi kwaNkulunkulu kodwa uNkulunkulu abesothi yebo baneliqala but how can I give up my people uNkulunkulu has not given me up hayi ngoba ngiright hayi ngoba ngihamba kahle kodwa ngoba uNkulunkulu aneluthando namathi hawu Nkosi yami lo ijustice yona kahle buqotho buthi baba lemzaka kodwa isympathy yaNkulunkulu ithi thola la enhlitweni yakho yeNkulunkulu ukuthi lo muntu ungamvikela kanjani kungabo uNkulunkulu wathola enhlitweni yakhe Jesu kwathi Jesu atawulenga endzaweni yami njalo kungishiyo nyathi bona lapha kuFrancis la etandleni takhe kunema marks la khomba ingadi tshwana la hlangothini nasetinyaweni takhe ngoba Jesu walenga on our behalf alengela thina emnqamlesweni so ke siyabona lokho uNkulunkulu akwenza lapha ukhuluma ngeAdama neZebhoyim iAdama neZebhoyim ngemadolobha lawo according to Deuteronomy chapter 29 verse 23 lebeka khelele neSodoma neGomora ulekwathi uNkulunkulu nakatoshaya iGomora neSodoma asayathinteka nawe athole masaphothela ngoba bekasethuthana uthi ke uNkulunkulu hayibo angeke bantu babe ngifuna bahlenga angeke thina sengiyobhubhisa umhlaba netifo zonke bantu babe ngibabhubhise kanye nabo uNkulunkulu unesawunathi uthi angisengibone indlela ukuthi ngingabahlenga kanjani ngingabaphephisa kanjani imihla ngemihla uNkulunkulu ubuwathi indlela zokuthi angasihlenga kanjani singabhubhi fana nebantu bonke noma ngabe siyadizeva kubhubha ngenxa yekona kwethu kodwa uNkulunkulu ubuyathi hayibo angamshayi asenge ngingenzamela enye indlela uNkulunkulu ungathi wena uphelelwe ngumsebenzi uzama lenye indlela ungathi wena ugulelwa umntwana uzama lenye indlela ungathi wena ushiwe indvodza yakudivorce indoda uzama lenye indlela solo uNkulunkulu ufuna wena manje lezi indlela kufuna ngathi wena uyabaleka uya kuma-lawyers uya kuyatinyangeni uya kubobani bani uNkulunkulu ufuna your attention uthi uNkulunkulu bheka mina lusito lami lusito lwakho lulapha kimi uNkulunkulu ke uyabeketela is a long suffering God is a God full of forgiveness uNkulunkulu ogcwele sihawu luvelo lo uNkulunkulu lona uNkulunkulu lo wenda tinto leti unbelievable mawuthi buka ngoba he is God is not a man akanti tinto njengemuntu kodwa wenda tinto ngendlela lehlukile kutshengisa ukuthi yena uNkulunkulu wehlukile kumuntu Spurgeon ke uveta okanye Clark uveta letinye tingome lengeke uSpurgeon uveta letinye tindlela lengeke ngifuna kwendlula kuto kalula nje kweuthi uNkulunkulu mina ngehluke ngani kuNkulunkulu uma ngabe
ngabe ngingumuntu nje ngide uNkulunkulu ngehluke ngani kwaqala ngehluke ukuthi mina angeke ngize ngikhona ukubamba lulaka lwami isikhathi leside umuntu nje nakangeta nje ngibe ngathi ngiyabeketela ndizwa hey wena man awuboni lapha kunjani so ngumuntu loyo nguNkulunkulu kuphela lokhona ukubeketela isikhathi leside kwesibili ngiyehluleka mina kuthwala umuntu lo leseloko anyonga angenta yonke lento leya naleya ngifika la khona ngidzinwa khona ngiba stressed ngifika la nginyekuleka khona kwathi kanti ngiyakubhekezelela kuze benini kodwa uNkulunkulu yena mangabe angekhathi kwami ngiyakhona kungadzinwa ngiyakhona kungabe stressed ngiyakhona kungabe annoyed just because God is with me lokunye lokwenteka uNkulunkulu kimi kubuyisana nemuntu kodwa uma ngabe lo muntu afuna enta kimi atoqela kumbe nathiwa kwendekile kodwa kwanyalo sente ngifethele point out kulukhuni kubuyisana nemuntu longonile ikakhulukazi uma ngabe similo salomuntu sisimilo lesiyimbi lo muntu ane bad character kuyangehlula kwekuthi ngathi ngiyobuyisana nemuntu lonjalo me as a human being but not me as a Christian umuntu nje wasemhlabeni uyabona kulesi isikhathi kuyakube khona ukuthi ngingabuyisana nawe singaxolelana as long as wena long offendile you are craving for irreconciliation ukuthi asesike manje sibuyisane ngizocela liqolo manje ungixolele kuyakube khona lo ukuthi hayi kumbe azobuya ngalinye langa kumbe hayi ngiyakufa ngixolela igodwa manje ongonini uyayibona le mfo lana kusuka loya kanti kuNkulunkulu kusuka uNkulunkulu lesimonile ayoxela uqolo kuwe wena lo monini andike lesikhathi lesiyenti sibantu siyavuma lokuthi kumbe ngingaqolela uma ngabe busuka lona langonile langiphoqile athi angeke ngisaphinde ngikuphoqe futhi kunganakalele nje ngathi kwente kanjani I will not offend you again so ngoba na uthi no angisale ngiqolela na ukuthi angeke aphinde angone lokunye ngiyabana ukuthi angibuyisane nemuntu ikakhulukazi noma ngibuyisana naye lo muntu loke wangona kangaka kodwa na njengomuntu angibese ngibeka ku status lesifana nesami angibese ngikwenta uba ipartner yami kungenteka ngiphinde asengeke ngithi umbeka nje ngiyayibona lento yakhe lo muntu lona and kulesi sikhathi uma ngabe mina ngoniwe kuyangehlula ukuthi onke lama penalties longone ngawo seningawethwalela ngitshela no kuloko utobhadala kuloko ngiyakufaka ejele kuloko sikakwenta kanje so kuyehluleka ukuthi ngithi hayi sengiyakubona konke lokho nakene andike siyabona ukuthi kulesi isikhathi uma ngabe lo muntu uke wegama kutoqhela xolo noma ngeke ngedama kuxela xolo kuwe ngoba ngonile wafika wangireject mase angihlale ndawuthini ngani ngiyacela nje akangiqolele akafuni kungiqolela it's not so with God uyabona ke uma ngabe umuntu longonile sekabuya atoxolisa ngiyaye ngithi noma ngimqolela ngibese ngithi hayi ke aseke kube ne-probation period ngifuna ukubona ukuthi uguquka embamba yini not so with God uphenduka namhla uNkulunkulu akuthathe akwethwesa imithwalo lemikhulu washo njalo Paul wathi ku-Ananias leya ndodza leya sitsha sami lesikhethiwe ngiyawusisebenzisa so uNkulunkulu uphenduka namuhla ungene emsebenzini namuhla uyabona kulesi isikhathi angeke ngize ngikhona ukuthi ungiphoqe kangaka ngibuye ngikuthanza ngalolo thando ngo-adopte ngunikete inhlonipho kumbe lenjalo ngiphinde ngikwente i-associate yami ngowesikhathi wena ungonile cha asibuyisane nje but ngathini arm's length utohamba lapha parallel it's not so with God uNkulunkulu ubuya utoba ibosom friend uma ngabe uthi inkosi ngiyabona ukuthi ngonini
umuntu loke wona loke wakulimata kuba lukhuni kumethemba ikakhulu wadoke wakwebela timpahla takho wakwentela inyongo ungabushiya endlini yakho noma umnike isitolo sakho ukuthi hayi nathi sikiyaqhubeka ungiranela kuba no lo muntu ngenteka angiphinde lo ngiyamata ngimethembi. So ke lana ngilasibona khona ukuthi uNkulunkulu wehluke kangakanani kithi ngoba uNkulunkulu wena nje waqela qolo sithi tele soni lapha nesiphambaneni Nkosi uze ungikhumbule embusweni wakho wathi Jesu namhlanje today you will be with me in my Father's paradise. So ke uma ngabe siyawuqolela kuqoleleke ngempela kubita ukuthi sibeke Jesu sibuke uNkulunkulu mawuqoqolela umuntu mqolela ubuke Jesu uthi wendani Jesu Jesu yamqolo yambuyisa akamniki i-period of probation uyamqolela sombeke ku status esifana nesakhe sombeke ku partnership yakhe wamqolela Jesu Jesu ayakuye ayothi ngiyakuqolela ngakethi lona kutoqolisa lo muntu akashona ukuthi ngeke ngisaphinda kodwa Jesu uthi uyamqolela. So uma ngabe siqolela ufuna ukuthi sibuke Jesu akufuneki ukuthi masiqolela bazalwane ngithi ngiyaqolela well yes ngiyaqolela kodwa mina uyabona mina ngeke ngize ngikhohlwe lo mente kona akusiko lokuqolela lokho sekuqolela lengingathi ngalamanye amagama ujujwe umlende sengathi ukuqolela lo sokuqhwalisile kuthi umuntu uthi athi umqolele kodwa abe akhumbula ukuthi hayi uthi tengeke akhohlwe. Namuhla enzambama ngiphethe ngalawo magama kwekuthi size sifanane naye ubita ukuthi sithi long suffering, forgiveness, compassion, gently court of love. Sitshengise ukuthi bantu baNkulunkulu ababuye abasondele sithi singamane siphile impilo lebhlungu kwesikhashana kunokuthi singaphile bunanzini whereas bantu baNkulunkulu basekuhluphekeni. Funa ukuthandaza namhlanje nathi sihlwa nawe. Thambisa inhliziyo yakho uyithambisele uNkulunkulu uyakufuna futhi uyakuthanda. Amen and amen. Babelolo ngilese sibongile sihlwa egameni lika Jesu. Sibonga Nkosi livi lakho, sibonga Nkosi usiphefumulela. Sibonga Nkosi ukuthi liphilile lingemandla. Siside Nkosi sifike kunaleli zinga. Lokho Nkosi singabi ngema empty professionals. To profess something that we don't live accordingly. Babe siyathandaza egameni lika Jesu. Wethi Nkosi naba bobhali labasibitako betimali wethi Nkosi njengoba kusonto umuntu ubitwa umbhali wethi akavula ibhizinisi njengoba kusonto umuntu ubitwa umbhali wethi akaphumule abone ihlobo takhe njengoba kusonto umuntu ubitwa umbhali wethi thanza yena wethi naka yena ubitwa umbhali wethi lesonto na ikona lento lentayithola babe siyamelana nalolo hlobo lolo lokukhonda bothithiko letinjalo siside baba wethu lolungile sisuka entweni talelife siyasinabathele kuwe wena uNkulunkulu lophilako. Siyathandaza baba ukuthi Nkosi bonke nalabagulako bonke nalabaqansukele ngenqa yetimo thitenda abahlangabethene nato ephileni kwabo babide Nkosi uba embrace with that love. Such love, such love. My God and my Father, we pray that you continue, Lord, to show yourself favorable upon our lives. This, Lord, we pray in Jesus' mighty name. Amen and amen. Thank you very much, Bandolo Basekaya. It's always a pleasure meeting with you under this platform. We really appreciate Bukona Benu. Oh,
nisibusiso bantwana basekhaya. Please do pass the message by sharing to others. This is a very powerful message where uthi bantu bakaNkulunkulu bathi ukuthi bayathandwa uNkulunkulu noma ngabe nsiphi isimo lesikwehlele yathi ukuthi uyathandwa uhlalelwe ekhaya. Akusho ukuthi lesimo lesikuvelele esitokulahlekisa sitokuqhelanisa naNkulunkulu kodwa dingodze deluthando lodonswa ngado ngobaba wasezulwini. Be blessed mntana sekhaya. Amen and amen. Babelongcwele sesibongile egameni likaJesu. Umuhle uNkulunkulu, uyamangalisa.